pada mi ko to masumbang makanja mi ko rahasia ko to masumbang pak ya kong kasumbangan ada ini tete wede nang kelinga te ko to masumbang itu makanja landa pede rahasia ko sumbangan pede makanja itu iya ko ya tu maka daya tanpa nama masih dijuta karena Allah pak mingga toje itu tahu iya ko lima sabu sumbangan karena Allah ya ko si dijuta sana na tepuh nah balik sana po Allah Taala ko lima sabu na sumbangan itu jadi benar karena magi ko cek de ina sana po Allah Taala mapenangkuran karena Allah 10 sabu iya ko sana hajianu 500 sabu iya jadi itu tapi itu kagak ko di kagak makanya itu ko rahasia bahkan nang kana rampi pong Allah Taala ta hadis qudsi tanya hadis qudsi langsung pula ku pong Allah Taala maka di pong Allah Taala nigi atakku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan ng parewakang maga pa ya sange de na bilangan nga nalenga de na irita maka di siya gaya sumbangan ko lalu cilengang ito makapajabanan ni gata silampa di siratuto gi di 50 togi si siya gi yo pumidi malari maloli supaya jalo ni gata di sirati aja jaga gi pe pertama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin ikhwanu fillah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pamasih meraja kuliri Allah taala. Napasiruntui telu papedal bahkan 4 rezeki yang besar. Nomor di umur malampe adi singang. Yang kedua adalah kesempatan. Yang ketiga adalah iman. Ada ulama menambahkan yang keempat adalah hidayah. Jadi apa-apa salam memagi-magi iya rupa pedale lalan na tapae napasukur Islam, iman dan ihsan. Ya komakadaki Islam asal langang berarti pangkau ketu. Sempajang asal langang itu 5. Sempajang sahada, sempajang puasa, si bawah haji. Iro komak bicara asal langang ite berarti anu ipigau iya mi komak kadani te tepa tania tu pangkau kang tapi atim pawai jadi ukui ati dena wat di to makada iya na atama tepa na pong Allah Taala dena wat di iya ko to makada salang cocok nih tapi aku to makada to tepa kak de nasaba iya tepa puang Allah Ta'ala mi makatani ukui ati nataro makanya tanda orang beriman itu engkau kuaya orang melebihi nanarampi matu puang Allah Ta'ala wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapui asanna puang Allah Ta'ala wajilat qulubuhum bergetar kalbunya. Jadi aku makadai pak bange Allahu Akbar nadai pagaga kedok ko ilalang ya ternyata teman-teman. Iya.
kamaku ya komeki misalnya contohnya lebih magampangnya paham biasa mana ngi kalolo biasa mana anak dare di makun rai ya waktu tak kalolo nang kanak dare pujila da napai na tapute asan nang kami manok kilalan itu ya semua koro nang ka panak dare na pujila da tu napai na tapute asan na napai makada misalnya Maryam Maryam tapangkah ini riasang wajilat qulubuhum bergetar. Iya ko makadai pak bang ya Allahu Akbar. Na de tiga gaya roke do papadero nak kita pesan nero tom ladai poji berarti kita belum beriman. Baru berislam. Iya. Jadi dia itu nama gampang makanya angka Tuhan desa na nabita angka tu sikiri pakabaru itapak tanya pakabaru asal langang tepak ini pakabaru. Jadi aku meki tambai tepak irilalan na atita yang kasikiri na makadai nabita bahacai kalimat la ilaha illallah makanya itu hadis saya jadidu imanikum bi kalimatin la ilaha illallah pakabarui artinya upgrade pendrei tabayi tepak dengan kalimat la ilaha illallah angka na tahu pandrita tu malingi pak gangkang maka daya ko mo baca akap 70 si disabbu ya la ilaha illallah insyaallah mereka tanaiki biasa ni baca la ilaha illallah akap 70 si disabbu de penangkah iya na tu nasa sikir tidak katia sikir tidak angka biasa wacar mangi gagay nang kaparotes nasa magi je nang kay itapu maka da seko 70 si disabu akin rimon ro dasar nero kagahan desa na pulo ko nabita de makuy tungka sewa pa angka titik laburna ya sangi titik labur ya ko wae siratu pidaraja pelana na perede ya ko dia nadapi si ratu daraja dia narede namo limangas so tapalla ko dia nadapi si ratu dia narede tapi ya to nadapi si ratu daraja pelane tu tatai rede maku itu jadi ini riasat titik labur basi makoto ya nadapi pitu ratu daraja layase dia name macolo to limatat dak mako tu tapi ya nadapi ya tu lebih tu naliwang italu ratu pelana macolo bajae makoto angka mana titik laburna iya naro atiro makade to pandita pa hakiki ia pure mulai iro lalangang nasaba pura ni na paressa puratoni na tes puratoni na pigau makade iya ko sikiri la ilaha illallah iya panabatut tamo ko tie maksimal itu 70 si disabu betul ni itu jadi kita coba-coba gare itu cicam itu dangang patak jalap bicek dek dek tahu na meta ya ko patak jang 10-5 menit tu nadapi ni iya mi ko malampi berarti tak baca la ilaha illallah arwaja si tengah ko makir itu iya jadi dia nama gampang iya na tu tapi makanya tahu pandai tahu hakiki iya na ro titik labur na ro jadi ya komelo ko nadapi punca ibu karap pintu hatimu bergetar kalbu ketika disebut lafaz Allah coba ites ya iya jadi kalau Pak Guru nih ini meninonro itu iya kok kasih ratu mi baca maklaba iya mi matu ko pura ni baca sekoro nadapi ni ro agagero magampan itu monrinna magampan jadi pada ko care pawaju-aju iya nade na bekli jolo ko malak dai macarepa pacingi jolo iya nama pacin na iya tu ropo-ropo monre ko madake manyaman ni namo ya sampaka manina lega tapi iya ko ropo matai sa melo ta sampakan de kang kasope tak bampak de na melo maku itu situnganna prosesna penyucian jiwa di dalam agama yana tunang kaya tazkiyatun nufus
apa ia tu ko ni kesenai Imamul Ghazali makadami tu tasawuf maka dia tasawuf ko tak bicara lagi tapi ia ko ulama-ulama yang anti tasawuf dia tu nak ada tasawuf maka dia tazkiyatun nufus ya biasa tangkali ngadi kalimat tazkiyatun nufus penyucian jiwa dia itu nak kada tasawuf karena dia tidak mau menerima tasawuf. Tasawuf itu musyrik, tasawuf itu bidah. Tapi aku makan tazkiyatun nufus nak terima padahal padamu itu asal namil ya. Ia ko tahu sinjai makan loki mak busa, ia ko tahu sengka makan loki manre, ia ko tahu mangkasa makan lampaki kadok padamu. Ia mato manre mato kadok yang to mak busa. Lem ni bahasa nah. Iya makir. Jadi dalam penyucian jiwa maka dia tazkiyatun nufus. Jadi ko makan laki patasawuf. Iya naro. Jadi kita coba gere. Untuk penyucian jiwa itu. Nah sebab itu agama tak makiro pak. Asal langang, irona asal langange ya pita mana petuh. Ya ko salang ita ya pita. Sampaja paita. Haji pita to. Sakka pita to. Ya ko tak maka maja sakka kita podalalir to materi masakka maka dia sakka ku ya. Namo de nah kada ajarakallahu bima wa ka. Namo de nah baca yang empat kita podai kada sakka ku ya. Iya diinformasikan kalau sakat. Iya. Jadi ko sakka tapodangi teh maka sakka. Iya tu ampai biasa ko basnas diumumkan seko sakka tama. Itu ko sakat mesti disampaikan. Iya mi ko ibadah sunnah aja na pitala da. Makanya aku makali cucu bentu sampai sunnah makanya aku bawa lo boleh. Iya ko haji akadaki akibu acara walimatus safar. Supaya nilodongan ite ko tumejo kalau haji. Ya ko melo umrah namo de ni unda tawe. Ya sunnah makanya tu kau makali cuba jadi ni sama nang teh makala kilo mengumrah iyo pokok haji makanya ko nisanya teh ni lodongan karena itu ibadah wajib iyo ko umrah de to amode pada mui ko to masumbang makanya mi ko rahasia ko to masumbang pak ya ko kasumbangan ade ni teh we nang kelinga teh ko to masumbang itu makanya landa pede rahasia ko sumbangan pede makanya itu iya ku ya tu maka dia tanpa nama masih dijuta karena Allah pak mingga toje itu tahu ya ko lima sabu sumbangan karena Allah ya ko si dijuta sana na tepuh nah balik sana po Allah taala ko 5 sabu na sumbangan itu jadi benar karena magi ko cek deh ina sana po Allah taala mapenakurang karena Allah 10 sabu iya ko sana hajianu 500 sabu iya jadi itu tapi dia tu kagak ko dia kagak kayaknya ulama kita di tarekat itu maka dah mestinya ko 500 sabu akan aku karena Allah ya ko semua 5 sabu rupiah sabu tepuh kayaknya sana po Allah taala mapinang kurang jadi itu kemudian irona makadaka ya ko sunnah usahakan ngina kali cubu pasti dakai makanya ko rahasia kanya ko denis sanyete ko Thomas sumbang iya lalu celengang to makapajana makanya ko tolong masam paja subuh de pagaga to ko masigi ipatama memang ko celengang de nang kanite te makada masumbang ya anu de nang iya makanya itu ko rahasia bahkan nang kana rampi pong Allah taala ta hadis qudsi tanya hadis qudsi langsung pula ko pong Allah taala maka di pong Allah taala nigi atakku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan ng parewakang maga ya sange de na bilangan nga nalenga de na irita maka di siya gaya sumbangan ko lalu celengang ito makapajabanan ni gata silampa di siratu toge di 50 toge si siya gi yo pumidi malari maloli supaya jalo ni kata disirati aja jaga gipe pertama itu sampai madani itu jadi makanya sumbangan ko de niris sakada siaga maka de pong Allah taala ya ko de ni sangi atakku na de na bilangan nga batong la de niris atau yo ko maka de 50 sabu tapi kay risan jadi namo 5 sabu mi ko de niris iya ina tunah kada patareka ya kikaji ya sikiri maika maka dia ayu ladina amanu zkurullaha zikran katsira sana tamatapa na po Allah taala sini tamatapa asikri ko ari ngerako lori po Allah taala dengan sikir yang banyak kaya kaniya sa mega pa maka da si sabu dia na mega ko si sabu nang kamo patu 2 sabu ya sena maka da 10 sabu dia na mega nang kamo patu 20 sabu ya sena maka da 500 sabu dia na mega ya tu apa ang kamo patu si di jute sena kada kaya kapiasa mega
kada sikiri bawa no aja mau bilang ya kok dia namus sengire kengin nanti asamai kah kan makiro itu ya nanti nak kada aja mau bilang kau tanya wirid kecuali wirid mesti dihitung bahasa nana baca kulallahu aka 10 atau pura sampai subuh kulallahu ke 10 baca maka dia nabita nigi tau baca kulallahu ke 10 di waktu pagi maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga yaki borang ni bolok kilala na surga tu kulallahu ina mo dia na sampai subuh pak yang penting na baca kulallahu ke 10 ka bolana dia bina tama ini udah ni kama kalami nabita banallahu lahu baitan fil jannah lai bangungan istana kilala na surga dia nak na nabita patami surga de maka dami bangungan ibola jadi na tau pura na sampai subuh na baca ke 10 angka jancengan na tama surga angka to onron iya ina tu ampai ko to pura sampai subuh dito na kada to monrotuda pa ya ko to marep pamelo taparewa de na marigaga koki lalang mamotoro ki baca kulallah baca motor ki sambil naik motor dito na kada na bitatu dapat ko masigi de makarami ko pura sampai subuh magi namun tu pi boleh dibaca agan man tu kunruta to ngako de tu le baca kulallah ke 10 tiba to ngakunruta itu ko yo munya kulallah ke 10 de tu le baca ne ko kulallahu ibala itu pak pitu bidati pitu itu kulallah sama lam yadi walam yulad walam yakullahu buat pitu bidati itu nah selesai itu jadi onro gampang nah iya